turagira ngo wakuzindukire mpande urongore kijana hano wakuzindukire Nyamonyo mubaki izi Grace Bakyenga akatuzindukira Nyamonyo iriza kamubakira kundi mwebare mnonga mwore kakunde abo kuba kushapanya nekono ekikulu nekitwayigamu tuyina obuzibu nituririra abafiire tugirira Rwangwa bawiri then akifa oluromwire Rwango hatutandika omulire then olishangalizoba nkere naninkura bagambamu may the soul of His Grace Bakyenga rest in eternity. Konka even he live in eternal peace. We are the Hati mabamwe itwaba mumurike nibari bagirango we rest in eternal peace. Abo patwatura naku mumutima yitu tukatine busingi katine Rwango tukabatwinechi so ngwani bakutwara speed obundo bukadira yakasingi abo baho twire no preaching enaku no preaching Rwango utine chimucho cyo gukora hamuhero tekateka ngo businge n'uja kubiyumva obusinge no gukundira and His Grace businge bakundira akayamba twena nyenda kumusimira kintu cyo kwise kigambo cya Mukama hari bingi kwikiriza za parish zikigura namwe n'honi to kabachigara makuru yo mukiyanga twabonye parish ahindi tunabikubira kwata bitubona narabanda biriho hano ya wabuze nenda kugana ngo abashomesa bona ko mubikigara ma parish amana bache abantu b'ingongo bone bizabona abakunye kandi itukusime imirimo yo gukora niwongore no tambira ikuraganiza nziza kwatanasana Your Grace ba MPs ba Ankole bona batya ejinyo rukundo kandi abo ba MPs bekozere mu ona kotajya abona iborita Your Grace alisindikira sana mu Russia kono ni mwakana ni tata beraha ko ngani yari kanjira mu mirimo yona kana jezo ya shumani so mbeni ndashasi ba MPs ugahati bari ngine miliyonari 5 kankore okasi ntuza kukereza listi yo manyaba kibona batakatire mwenda batakatire manyona kubaro ko wa His Grace muzira buse turebe zayamba kutebekanisa izindi cyabana witu wa Ankole Parliamentary Caucus bazi bazaninga ejeje assignment akajereza hone witu na constituency MP bona mwine mpaka abantu mu barazinga kandi no mpaka ni shaba ohereze report atani ngoba His Grace amanye ni birimu nani shaba chikoro okanye nza kwenda vice president Mwatakora mu mpaka ezazi Grace continue rutani shaba no kangaremo so independent echintachi abokambire ni ndaya His Grace munonga ate chintachi kwendiganira nyocha kurangisa ogoro so akana muzatu munjoni mukati nakubandira mtakora shikavumenti kekoziribyo atumwe shata yonche chimazibaza namtatata yitwalika abantu baremire kurangisa ogoro tuza kubashumurira obugika bakakushumurira nomanya kushumurira ngako bazo kwanga obwanjire n'umubi kuba bakushumurira kutange mwena tuzapataniza onekelezia na ndini zona turebe ko kintu cy'ubururu abako tubashomesi twabara kurira mwanjira magara n'umudo zakoro enchibasitekowe ebyo kugamba principal n'umusajja tinumutera amasuru ebyo na mukozese kurete tunguka kandi tuzapataniza nimwe kandi Your Grace obendi kumanyisa ngo na mnyanyazi kandi mukaba wa Speeker wa Parliament
yagira ngo biseho okushasha kweye munonga abukwanire kumwana zibese nebyo munikirize no kwegomboka kwinji nyakire umucyara witu abanga batidayosize nyakire umucyara witu ubukera ekirisa munonga ka excellence the vice president alishe onyambore na banyamutaka baramutindire na ngabiraki your excellence oyishe oyisoko kumabwa president wanza beke cyuri cyawe oyisoko kumabwa president kandi ukandona abantu excellence nakira mu nabajya kuno mu cyaro witu kamkwatira shemaho zonga na byo matinesi zito Grace Bakyenga tukushabira kandi tukushaba ogume no tushabira wodi okwe oshabira weba tano Nina mani, noza kukakasa ngo nyina mani.